Možda je najbolje da kažem kako je došlo do kupovine ovog auta. Na sajmu automobila najmlađi sin i ja smo se šetali i vidjeli potpuno nepoznatu marku. I onako privlačnog izgleda prišli, pogledali, iznenadio sam se kvalitetom materijala, završne oglede, dizajna. Malo duže smo se zadržali, raspitali se o karakteristikama, preko noći pogledali šta smo imali na internetu i sutradan došli i rezervisali brand. Sublimirano je ono najbolje od nekoliko drugih proizvođača iz ove kategorije vozila, tako da imamo praktično sve na jednom mjestu. Ono što bih još pohvalio je da nema mnogo biranja, odnosno osnovni model ima sve što nam treba i nema mnogo šetanja da li želimo dodatnu opremu ili ne, ono što je u osnovnom modelu je sasvim dobro. Jednostavno, onog trenutka kad sam na sajmu seo, uhvatio volan, osjetio nešto, ja sam rekao to je to, rizikovat ću pa vidjet ćemo kako će da bude. Posle sada, već mjesec dana koliko je kod mene, mogu da kažem na prvo mjesto da izdvojim menjač koji me oduševio i motor kao takav.